muzana Rina rohon watebere gori yobusingize hwerire Bon Concile Girls Secondary School kurgi muri Singiro kusinga Shema Girls na Gore mwarubsha okwangura impaka zo mpira gw'abishiza amashomero ga sini yabwe cyanga cya Ankore umfayino zizanirwa hari banda PTC yo muri banda egore yarohebiririye ya penalty ogubire guryo mu rwa kashatu gukuratine Bon Concile kusinge chikopechi kandi obwere kusinge yashema Girls zo mfayino z'imirundi 3 kandi omuzana Peace muduwo tebere gora abira na mukago mu mpakezi no watori nko muzana cyereza abandi kuzanaje kandi akagaruka katwara n'icyonjo cyokereza abandi kuteba gora Bon Concile hirwe chikopa hagati yo kujaguza kandi Shema Girls ni jumo progressive abira bakashatu bahirwe medali kandi ezegitsirwe cy'Ibingo Girls Nyabare Secondary School na Kinono High School kujwekera Ankore omuza Uganda yoneze rukwisha kubomora umukono gwezo kurukwisha. I want to thank God for this victory because it has not been an easy game, but we have tried our level best. Bose nazenga mayenti timu gengendo kusinkana kuri kurevuyemu ngamayenti ekinavamu cyatugenda ogenda nakyo umupira display kusawe tebadembi timu za Ruganda twende chikopo kijo muri Ankore abantu batera turabeshegereza twende chikopo kijo muri Ankore. I want to thank the participating schools amashomera gijire mu byo kumuzano n'ingeje imizano nitwenda kubasima ntube patisa kwikirize nsime local government leaders ashu head teachers nitubasima ministry yo bwegese it is Ministry of Education and Sports. My appeal ningo kushaba kwanje no kugira ngo abebeze b'amashomero bona tugumize mu twejo ibiro mbyemizano. Aba TV West and Aloysius Byamukama.